Marketing song kabang kuk borong no sungo je Casify super selti mobile na ka angka hamya da phaino baksa hamya phayo bo khetero hangkai grade C minus grade D minus apti rogo hamya phayo gai kisa lucky bo nango ang no sakano saka abon bai grade A grade B na kai belai chana hini nang ang saka inke khorokha ta khukni je bini mobile order khlaimani iPhone 12 binamo damage phaika mane charge bo Wngya tei switch bo Wngya abo balokha inke abo sung mane pick up rok khlaika inke video bo haika swnamnai a video nang ang o video nang phunugano inke abo haika sung video rok swnamka inke pick up khaika inke return ni accept khaika khaimani yagulo koi salbo sung nangkha a video nang tabuk o video bisungti phunugna abo nang norok nai tongdi inke abo nang recommend khainai norok grade A grade B, grade C, abono nahadi grade C plus, grade B plus, grade B minus abono hari mano, grade B jaro tina har mano. Abon bagai C minus D minus rok kai nahaya na chugo abon bai Q report naidi Q report rok joto pass ka hamke nahardi. Kai rang refund phainani hingangka motamoti atui 13-15 din rok nangai thangota. Ga a rang bai ningtai sa mobile ma painai. A rang nang je pay khai ka aboni bank account thangya sini wallet phayo. Geseng a je rang phaimani abono sung bank ko transfer khaimia abo coin hisabe borok iuta gaphadi bawa haike return makha a video nang tabuk mobile scan tlangi phonok nai je mobile defect phaike a mobile angka iPhone 12 ko grade C ni tako correction order mani obono ge bo deliver khaimani mane charge Wngya te switch bo on Wngya tabuk nang a phone bo tui hai tongman nang phunugano ge aboni refund man khatini motamoti koidin nangkhabo nang sawana bini bumung tongadi bini photo hingkai tongadi pick up rok khaiga sung kwbangma process mas khaika hingkai bini phone ga oma hai tongmani ko condition kahamna phia a phone switch on Wngya phaika hingkai ama hai khetra bo refund go ngai ko bini phone nang phunugano tabu kisa yang nani switch on Wngya omtini bagi tamkha bobaka hamyang jaka lokhai chung return khlaika return nang sawane ko return ni bagi ang request khaimani return khaina bagi bo video obo haikana sanam roka mane o je sticker norok nugiman khana abon bagi nang so sticker ta khulukdi deitigi mane 2 din policy tongo return khaina ni bagi hingke ang return dakha hingke return apro accept kha 27 December return khayo do hingke am haikana iko return accept mani message rok mankha hingke boy kobang ma kok salaika aba haike hingke hamani aglo hingke bo confuse nangjakha darate mangala khama hairok bonang bkhata thidi mannai aba ke bo kobang ma kok saka bo bana sungmang tong refund bo furmano hingke bini je bini pick up date angkha 31 December bini manai tlang phaika aje hamyano do courier boy blue dot ni hoitata binok ni hoitano tlang phaika 27 tarik go return dakha kai 31 tarik go bini tlang ga 27 28 29 30 31 5 din bini pick up mai khanga tini 8 tarik ngai na diango 5 dei 8 ngai 13 din nangkha amne ka 15 din nai hinchau ko andro processing marok nai di ngai nini jodi return khaimani jodi right hingang kai refund manai ni sarsong saka kubuino tini oro message phaika norok nuiman khana iko oro 13880 taka bujikada bini iPhone 12 4GB 128GB ni je rang kipil phaika tabuno Casify super selat langi phunugano oboni rang busukbo payment khaika apurwo nangno phunugiri nai 13880 taka asungno rang phaika bini phiaba a jaga je COD bo je rohormani arang sudu kipili phaika do bahike naidi kisa kipilka joto to kipiliya 1/2% kipilka bo mana nongman hingke 13880 taka phiaba naidi o jaga 13949 taka phaika hingka tabuk sung busurang makhanai nigana 13949 minus 13880 tei 69 taka delivery charge ni abo phaika te bad baki ke bo malia hingka tabuk o borok nang sanai mobile order khlaina bagaita gabon bagi nang sanamu sungo o jaga grade A grade B plus grade B grade C plus grade B minus grade C minus grade D plus grade D omoni
condition buji norok mobile na hadi sobse non recommend kaya grade A grade B plus grade B aborok hingka sing defect krei C plus bo na hamono C bo na harmano oti minus rok no khang nong no recommend khaya B minus ke to na hamono C minus rok hingka na haya tong han chawa D plus D aborok na hamono kai bobo high position hingka abo return nong na abo takjete nong no sabane jodi bulk mobile tarom de jaga mo C minus ni rom khado go jaga ki C tam tong loose screen nai screen copying nai ngen atin makha te tin to spot tong nai man display pano tong imano amtin man kha amtin khetere hinggang kai return ya pheba o je ki sini bade je sijak tongmani bade te kumuni ning defect makha damage man makha boni ke return tong ota ngan rok saiman kana return boba hike return ni bagai 2 din policy aban bagai nin mobile je furu nang receive khayo apuro a sticker ta khuluk di bo sticker hinggang kai ang nong no hachingo phunuka je sticker o jaga nong no te hainai phunugano o je sticker mo QR code o jaga je left te right side ni ta khuluk di obo 2 din ni pore se khuluk di hingkai olokhai nung mobile kon ekta mungkhasok phaika hingka kai nung return khai mangala hingka abono gano kunwan na kare mobile defect phaibo nong ni rang return ngnai accuracy report ni bade jodi defect phaika hingkai aboni bagi na mobile na hingkai grade A grade B no choose khai na hardi asukno hambai।